Maluk hare na inzementi fisira hotu benam kariat timor larantomak. Hamotu falo hau padre patrocínio da cunha ia programa haburas vida espiritual nian ba episode ruanulo resinen. Tema nebe maka tufahe baita bo cira ia tempo idanen nian maka fuan nudar ematan moris nian. Diak antes ita utama ba ia tema nebe apresentação na ihaleten. Uluk na nain hakara convida maluk hare nain zementi fisira hotu maita hak mate kanu ituan hodi barona maromak ni futar liapuan balorong ida nenenian be foti hosi São João Evangelista hosi capítulo sia sanulo resensia versículo tolnulo resinualu to tolnulo resinida to tolnulo resinhitu be hakpir dehan tama baloron hadiaan nian atu ema sira ni isin labele hela iha cruz iha loron sabdu tan sabdu ne loron bo tida judeu sira husu ba Pilatus atu hatohar te sira ain hodi hasai sira hosi cruz ne duni soldado sira mai baku tohar te ema uluk ni ain hafoin ida seluk nian sira nebe hedi iha cruz hamutu ko Jesus toti iha Jesus tan haren nia mate tiona sira laha tohar ni ain mai be soldado ida sona bodus ni sorin hodiman no be kahur horan sulisai iha Jesus ni futar sorin emane be hare buat ne nia rasik makfosasin lia sasin los tebes nia hatene katak nia kolia los atu imi mos bele fiar buat ne hotu mosu duni tuir escritura nia ruinida mos sei laha tohar escritura seluk tandehan sira fihir emane sira sona bodos dia maksoi maluk harenain zementi fisira hotu benam kari ya timor larantomat fenomena ida nebe mak oras ne trente tebes ya tempo hinoro ne nian mak ema ida hahu lakonona konsiensia atau popperdown lakonona fuan dominian atau hodi hadominya funu balun sira iha nebe ikus mai hodi hakia kultura odi vingança nian iha ema ida kniaan noni fuan laran exemplo simples balu nebe ita bele hare no sente kedas iha muristor loro nian makanesan wa inghira ema ruma halo at bafeto ida omane ida ninia fuan com certeza nia mos se buka meus wensa para atu hode bele balas dendam fali ba ema nebe halo ni fuan kanek o ni fuan moras atu nune ema nemos bele sente toda no tuhik ni moras no kanek nebe halo hanesan iha nebe toikus mai siraida ida hahu po titulu ba malu hode update status sira iha media sosial nian hode dehan anak-anak zaman now tidak punya hati los duni oras neda daun ema ida kahu atau halakonona fuan dominian ida nebe mak lolos nolos ema ida kahu abandona ona ninia konsiensia dua mornian padahal sewa inhira ita buka tia fatin hak matek ida hode halo reflexão kona ba sentido hosi fuan o coração ida nenian ita bele sente kedas iha tebes duni ninia sentido ida nebe maklean ma ita ne vida ida ne basa fuan ida nebe fuan ida ne sai nudar centro no lalenok ba ema hototo ni moris tamba hosi fuan mak bele halo justificação hode bele hatene for perdão hatene atu hadomi hodomi ida nebe mak los no lolos no mos hatene atu akoila ema hototo hodi la fihir bariku e kiak matenek e beik liurai e atan mai be tan ia fuan nebe makbot atau hodi hadomi nia mawali sira nuda di tanah Yesus Kristus rasik hanuring dehan ema nebe mak iha fuan mos sehetan solok moris rohan laik iha ne vida tomak kondisaun fuan nebe mak mos fuan nebe mak santu ita bele hetan iha itanai Jesus Kristus iha nebe Santa Creda fo na Roma nida bedehan sagrado coração de Jesus iha neba mak ita bele contempla konaba sagrado coração de Jesus
nebe hakarak atu sui humanidade tomak hosi pecado ida nene ukun. Nune wain hira ita na Jesus Cristo terus hode mati a cruz. Ia soldado ida nebe violento tebes. Hode hatudo atitude cruel nian ida ba ita na Jesus Cristo. Ate hode sona borus na Jesus Cristo ne futar sorin hodi mang kroat. Iha nebe ikus mai sulisai ran no oe. Ran no oe ida ne nudar simlu da remissão no perdão aman maromak nian di hus ita na Jesus Cristo. Nebe sai nu pessoa ida nebe confiado por Deus. Atu hodi harahun tia hahalo cruel ita emanian iha mundo rai clarang ida ne. Além de nemos atu hodi fanun hikas ita neon hodi haluhati ita ni hahalok atsira no hodi fihiret baia sagrado coração na Jesus nian nebe nakuno hodomin lahatene rai hirus paciência atu hadomi no hatene atu fo perdão bane mawalin sira. Iha nebe sai hanesan li saunida maita hotu o insam mak maida buka atu ia fuanida nebe makbot hodi bele kura o koretiha hahalok atsira nebe magdala rumah sai hanesan fatuk sidi maita no baita ni mawalin sira. Hodi nune maida bele hatene hodi hatutan hikas ka kesi fila fali tali domin nai maromak nian iha ite didak niaan. Liu iha fuan da nebe hatene fo perdaun bane mawalin sira. Hanesan profeta Oseias mosaklaken hodedehan. Segurava-vos com laços humanos, com laços de amor. Fui para eles como os que levantam uma criancinha contra o seu rosto. Inclinei-me para ele para lhe dar o de comer. Ne atu de handet katak. Nai maromak laos atu harahun no halakon. Mai be mai atu hodi fo moris no halo moris idane sai idane be mak dia kliutan iha reinu maromak nian. Buat hirak ne hotu tambah domin nai maromak nian mai iha mundu idane. Iha nebe ikus mai hodi sulisai mai ran no oe hosi na Jesus Cristo ne futar puan santo. Belun harenain ziementificira hotu benam kari iha teritori Timor Larantomak. Tebes duni história divina kona bana Jesus Cristo ne futar puan santo besona boris hodiman hodi hasuli mai ran no oe nudar simlu da misericordia nai maromak nian nebe dala ruma ho halo kita emanian halo nia fuan sente moras mai be justru iha momento hira kanesa ne mak fo maita ema laos o di vingança mai be nia husi ne futar fuan santo suli mai sinal salvação moris nian o hole fuan nebe ikus mai tabela dehan katak nai maroma kakarak la hakarak raio di vingança mai be nia hakarak salva humanidade tomak mesmo que dala barak e dala wine ofende tebes nia futar fuan santo. Tan ne li hosi festa sagrado coração de Jesus nian idane atu bolu hikas ita ida idak hodi hateke fila fale bas situação consciência e mai didak nian hodi bele husu banini andehan. Apakah bele banati tuir lolos ona hanesan sagrado coração na Jesus Cristo nian ona kasidau. Basa sagrado coração de Jesus nian ne nudar oe matan morisida nebe hasulu mai laran maus nakonu hodomin laran diak laran luak no haraikan. Iha nebe ita ida idak sei basohi nudar bukai baiha ita ne vida tomak. Hanesan Santa Teresa de Calcutá pernah dehan hanesane. Todos os homens não valem por aquilo que dizem ou escrevem, mas por aquilo que são capazes de fazer pelo seu semelhante no momento oportuno. Maluk telespectadores zementificira hotu benam kari a Timor Larantomak. Ita ni hasuru malu to ihenedet. Ita se hasuru malu fale iha tempo no oportunidade no be makanesan. Liu o insa ita buka to haburas na fatin. Ita ni nia vida espiritual nian iha tempo i ohinoro nian ba ita ni vida tomak. Tarne agradece ba ita bo sira hotu ne be makfona tempo.
ita se suruh malu fale ia tempo ne betu irmai o maroma kine bensa baita hotu.